warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyada as video bira qabadhe isinii Abbaat cabsaa godhutti jira. Warri channel kanaaf haaraa please like share subscribe godha. Warri dootan galatooma isiniin jedha. Amma waan hunda qopheeffadhee jira. jiru bishaanii fi soogidda xiqqoo bishaanii irra buusee eegas zayitii xiqqoo irra buusa. Eegas harcee itti naqadha. Harcee tana waan maraa hin qamashaa. Andiko kiyya hafurdatuun fedha itti xiqqoo furdaatiin godha. Eegas sukkaara illee xiqqoo irra buufadhee sukkaara abbaan hin barbaanne irra dhiisuu dandeettanii. Eegas maraa haala kanaan akkanatti qamashaa aga harceen keessa baddutti. Namni garii haganarra qal'isee godha. Garuu ani xiqqoo ka furdaa san fedha. Xiqqoo ni furdisaa. Amma qophaa'ee eegas ibiddarra kaa'adhee zayitii xiqqoo irraa buusaa. Zayitii akka inni irratti yoo itti garagalchuun irraa ittiin goineefi eegas qixxaa kiyya irratti bal'ifadha akkasitti. Eegas harka kiyya bishaaniin jiifata. Bakka irratti ol siif akka maxxanne bishaaniin harka kee jiifata akkasitti irratti bal'isaa. Ibidda xiqqoo irra kaaya. Maal jennaan qixxaan xiqqoo furdaa waan ta'eef akka qixxaan akka gaarii bilchaatu fedha. Kunoo agasi eegas aga inni bilchaatu eegas itti garagalfadha. Akkasitti itti garagalchaa akka gaarii bilchaatu qaba keessaa fi alalleeni. Bilchaate eegas kalammataallee akkasumatti haala saniin irratti bal'ifadhee eega inni bilchaate walitti deebina eegas. Qixxaan martuu bilchaate amma ni cicciradha. Billahaan akkanatti ciraa. Abbaan feeta harkaanillee cicciruu dandeettanii xiqqoo hin gugurdisaanii. Eegas akkanatti haala kanaan cicciradha. Kunoo eegas eega cicciradhe booda eelee ibiddarra kaa'ee dhadhaa irratti naqee eegas barbaree itti naqee maal jennaan ibiddarratti akka gaarii akka qixxaa fi dhadhaan kun wannaa fudhatu xiqqoo ibiddarratti walitti ho'isa. Eegas ammoo qixxaa kiyya irratti naqadhee waan maraa akkasitti walitti deebina isinitti agarsiisa. Xiqqoo olive oil irra buusee dhadhaa itti heddummeessuu waan hin barbaadinii fi akka qixxaan akka gaarii naa jiidhuuf olive oil xiqqoo irra buusee abbaan hin jaalanne irraa dhiisuu dandeettanii.
kanaan irratti naqadhee eega xiqqoo dhadhaa fi qixxaan xiqqoo waliin oo'ee irra baasee eega harkaan sukkuumadha. Kunoo eega inni akkana ta'e booda irra baasee harkaan sukkuumadha. Kanaafuu warri chaanela kanaaf haarawaa ammas dhihaadhaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo jaalattan like naa gochuu hin dagatinaa. Warri duraanuu like naa gootanii subscribe naa gootanii maatii taataan hedduu galatoomaa. Akkanatti kunoo harkaan maraa walitti harkaan caccabsee kunoo bareedaa tahee hedduu bareedaa. Ilaaltan waan haga dhumatti ilaaltaniif galatoomaa isiniin jedha. Yeroo bira viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa keessa tura.